Assalamu alaykum, урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмөндөрү, алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер, мына сүйүүчүлөр. Кырыйдан Бишкекке бар. Бүгүн Авторунуктагы жолдун жээгиндеги арзан аралаш унааларды көрсөтмөкчү. Бүгүн 2020 жылдын 2-февралы. Көңүл экранга буруңуздар, анда биз көрсөтүүнү баштайбыз. Достор, бул жерде биринчи эле ушул Toyota Camry Pro Euro көк түстө. Жылы 98, 2.2 автомат, $2400 деді. Номері 0507 04 69 70. Азыр унаанын ээси жаныбызда турган учуру байке болушкан экен бул. Болушу 150 берем. 150 сомго эсептегенде. Несин жасаш керек байке? Эмне иштегенсиң деле жазбайсың? Только айдаш керек. Айдаш керек. Бензин керек, айдаш керек. Экономичный. 2.2 объем болсо өтө экономичный болуш керек байке. Экономичный. Чем баягы 2.5, 3 объемго караганда. Таксилайт эткендерге жакшы. Таксилерге. Газ жок бу. Газ жок. Бир салонду көрүп коелу. Subaru Legacy B4, пробег 141, жылы 2003, 2 объем, автомат деді, турбина. $3000 срочно баса. Номері 0703 50 63 37 0703 50 63 37 деді. Дауыр жол жазып қойып тұр номерді. Жашыл түсті Opel Zafira жылы 2001, 2.2 механика, $3600. Номері 0703 61 85 88. Қызыл түсті Pro Euro Mazda Atenza жылы 2003, 2.3 механика, срочно деді. 0708 62 46 20. Volkswagen Vento қызыл түсті жылы 93, объем 1.8 моно, 130 000 сом, 0705 93 26 58. Қызыл түсті Pro Euro Honda CR-V жылы 99, 2 объем, $4800. Номері 0705 07 26 70. Kes kavardı. Bir şey var. Aa. Бұл жерде достар Audi A6 транзит номерде Россиядан келіп тұр. Жылы 96, объем 1.8 механика. $4000. 0704 24 19 45. Pro Euro Subaru Forester қара түсті жылы 2000, объем 2, автомат турбина. Басы $3200. Номері 0505 17 24 25. Mazda демеу Яндекс такси қызматын өтіп келе жатқан унакен. Жылы 2003, 1.3, 214 пробег, басы $3300. Номері 0501 05 03 95.
Қызыл түсті Passat B5, жылы 98, объем 1.6, автомат. $3300 номері. Honda Accord, Terleo. 260 пробег, жылы 99, 2 объем. Движение только по кузов дейді. Кузовта өзіңіздер көріп тұрасыздар. Крыло бамперде біраз жасаучы жұмыстары бар екен. Бағасы болса $3500, номері 559 59 20 18 дейді. Достар, мына жерде Nexia 1 номер Ошск екен. Жылы 94 1.5 механика, 70 000 сом дейді. 0707 09 84 20. $124 Ешка, универсал, жылы 90, объем 2.6 механика. Бензин болады олар. Негізгі басы 140 дейді, азыр ресіменен сөйлештік, бұл үші 130 дейді. Бәкен, несін жасаш керек? Жасайтыған жері жоқ. Только басын келіш керек, да? Номері 0706 04 96 64. Қызыл түсті Audi S4, жылы 93 23 механика. 170 000 сом. 0508 01 01 40. BMW 520, жылы 2002, объем 2.2, коробка механика, 335 пробег, автозавод бар деді, саундфер бар деді. Басы болса $4000, номері 0770 00 02 57. Аяқ сен аға десең бар ма? Абсолют қойшы ше. Қызыл түсті Mitsubishi Galant. Жылы 99, объем 2.4, 246 пробег, басы болса $2200, номері 0776 65 65 21. Салам алейкум. Бұның болыш қанша екен? $2000. Соңғы есептегенде шонда 140. Қанша мың қоттым? 137 мың 8 қоттым. Ошонда сомға қотарыш керек екен, $2000. Азыр несін жасаш керек азыр? Ходовой жасаш керек. Ходовой жасаш керек. Коробкасы автоматка, а? Коробкада моторда айыбы жоқ. Пробег 246 болыптыр. Mitsubishi Galant 2.4 объемды іздегендер болса, анда көріңіздер. Достар, кабан көрсетеміз. Жылы 92, объем 3, дизель дейді. $3600, номері 0700 01 88 11. Mitsubishi Space-Star, жылы 2001, объем 1.6 механика. Басы 190 000 дейді, азыр онаны лесменен дағы сөйлешеміз. Бұл отырғаны қанша болады? Номері 0706 75 17 27. Болыш қанша екен? Болышы 170 000 сом дейді, достар. Honda Accord, универсал, жылы 2000, объем 2.3, автомат. Обмен бар дейді. 200 000 сом. Негізгі басы, номері 0705 11 11 17.
Дагы бир Mitsubishi Galant жылы 2002, газ, бензин $3300 дейт. Номери 0550 04 79 67. Toyota Winnom жылы 95, объем 2.5, коробка автомат, 170 пробег, моторы привозной экен. Ошону эске алып коюңуздар. Баасы $3000 дейт. Номери 077 55 02 22. İçini açıp baksalar olur. Салон болот. Мотору привозной калдыбы? Мотор уже мунуку жаңы эле бастык да, привозной мотор, гарантиясы менен бүт баары. Коробка баардыгы жакшы. Коробкасы да жакшы. Болуш канча болот му? Болушун айтып коеюн, эми бияктагыларга айтпай атам, азыр бул YouTube көрүүчүлөрүнө айтып коеюн. Болушу 180 000 сом берсе берем. 180. Окончательно. 180 000 сом болсо беребиз дейт достор. Көрүңүздөр, Toyota Winnom. Бул чыгарыштын эң акыркы унаам ушул Honda Accord болот. Жылы 2001, 2 объем, коробка автомат дейт. $3600. Номери 0505 52 51 02. Golf 3. Ушул унаамда көрсөтүү менен жыйынтыкталды достор. Унаанын ээси азыр сурам калды. Жылы 93, объем 1.8 моно, 100 000 сом. Номери 072 01 93 94. Достор, мына ушинтип биздин бүгүнкү жолдун жээгиндеги унааларды көрсөтүүбүз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо анда лайк баспаңыздар. Биз кийинки чыгарыштарды көрсөтүүнү улантабыз. Көрүшкөнчө.